Hello, hello, tout fanatique K-Succès Prod, comment nous y est? Depuis nous de voir ça, nous qui connaissons K-Succès qui dans cas là. Qui donc jodi là, nous porter une autre vidéo pour nous. Qui vidéo lié? Nous vidéo aujourd'hui c'est vidéo concours danse et chant. Il y a des gens qui pral danser et il y a des gens qui pral chanter. Qui donc notre cas succès a tout talent net et que jodi là nous voulons chaque grand fanatique découvrir talent ti moun qui dans cas succès production. Alors nous sommes avec nous Dalincia Jean-Baptiste, Fedlina Philisma, Rose Deri, Ashmi Marcellus, Ludina Caron, Ashley Marcellus. Donc, c'est Timoun qui a bien pour participer dans le concours danse et chant pour aujourd'hui. Nous avons seul monde qui a chanté qui c'est Dalincia Jean-Baptiste. Après ça, tout l'autre Timoun c'est danser, y a dansé. Donc, nous redbrancher, nous pral joindre bagay. Et en dans vidéo ça chérie, a bien bagay. Nous connaissons notre succès, by tout plaisir qui gagne net. Surtout, nous connaissons avec un paquet de monde que ka succès en a fait, qui donc nous supposons porter tout ça yo envie by fanatique là. OK bébé mio, redbrancher n'a tout. Donc, n'a prélé Dalincia Jean-Baptiste qui pral chanter pour nous. Dalincia, on met avancer. OK. Ta. Place à réserve et pour. Coupem ça. Chaque jour son fils souffrance. Chaque jour son discours. Oh non, paix. Chaque jour son fils souffrance. Chaque jour son discours. Oh, t'es dit son famille. Et qu'elle a couru en famille. T'es qu'elle doit passer temps pour côté. Qu'on y a découvert, qu'on des menti, j'en admire, j'en adore. Tableau chérie, tableau baby, ça l'offrir, pas offrir, ça le faire fil, pas faire fil. Tableau chérie, tableau baby, tout en premier, m'a sabou. Oh, dis qu'on a coupé ça. Quand il taille ça, on va couper ça. Si tu rends ça, on va couper ça. Habitude ça, on va couper ça. Non. On couper ça. On couper le couper. Mati ou pas entrer. On couper ça. Coupem ça. Merci. OK. Donc, applaudis Dalincia, s'il vous plaît. Donc, OK, Dalincia. Planté pour toute fanatique nous dit, est-ce que Dalincia lui-même, lui bien passé dans chanter? Nous sommes Dalincia qui chante pour nous et que nous pourrons aller commencer ensemble avec Fedlina Philisma qui pral danser pour nous. Fedlina, on met avancer. ¿Qué fue que ella te preguntó a ti? Ella quiere todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Yo le voy a todo. Pero sin paquete. Ella me pide todo, hay que darle todo. Como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y raparle su concón. Para que no te cambie como cambia el pantalón. Hay que bajar al piso y sacar el agua en la cubeta. Que te pones fácil y se te abre como lo beta. Pero si tú no te haces, te da la corneta. Te queda corto en el círculo de espera.
merci. Donc, il y a un grand applaudissement pour Fedlina. Donc, Fedlina, nous avons le troisième monnaie qui c'est Rosny Derry, qui vient danser pour nous. Ella te preguntó a ti, ¿tú quieres todo? Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Yo le voy a todo, todo. Pero sin paquete. Ella me pide todo, hay que darle todo. Como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y raparle su concón. Para que no te cambie como cambia el pantalón. Hay que bajar al piso y sacar el agua en la cubeta. Que te pones fácil y se te abre como lo beta. Pero si tú no te haces, te da la corneta. Te queda corto en ese escudo de espera. Pero sin paquete. Dime, ¿te va a chochar? Pero sin paquete. Ok, bagay pour me faire aucun commentaire, donc m'a quitté pour fanatique yo, juger, pour yo ouais, est-ce que Didine lui-même lui bien passé? Yo grand applaudissement pour Didine. D'accord, merci Didine, on met un chita. Donc, n'a brûlé quatrième monde qui c'est Ludgina Caron. Ludgina Caron, où met avancé? ¿Qué fue? Preguntó a ti, ¿tú quieres todo? Ella pide, Yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Yo le voy a todo, todo. Pero sin paquete. Ella me pide todo, hay que darle todo. Como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y raparle su concón. Que no te cambie como cambia el pantalón. Hay que bajar al piso y sacar el agua en la cubeta. Que te pones fácil y se te abre como lo beta. Pero si tú no te haces, te da la corneta. Te queda corto en el círculo de espera. Pero sin paquete. Dime, ¿te va a chochar? Ok, Ludgina Caron, merci, où met un chita. Nous avons ensemble avec nous Ashmi Marcellus. Où met avancé? ¿qué fue que ella te preguntó a ti? ¿Tú quieres todo? Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Yo le voy a todo, Pero sin paquete. Ella me pide todo, hay que darle todo. Como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y raparle su concón. Para que no te cambie como cambia el pantalón. Hay que bajar al piso y sacar el agua en la cubeta. Que te pones fácil y se te abre como lo beta. Pero si tú no te haces, te da la corneta. Te queda corto en el círculo de espera. Pero sin paquete. Dime, ¿te va a chochar? Pero sin paquete. Ok, merci Ashmi. Donc, n'a dit dans le commentaire là, est-ce que Ashmi lui-même n'est bien passé? Donc, on met un chita Ashmi. Ensemble avec nous, Wona Jean-Rilis. Jean-Rilis, on met avancé. ¿Qué fue que ella te preguntó a ti? Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Yo le voy a todo. Pero sin paquete. Hay que darle todo, como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y raparle su concón. Para que no te cambie como cambia el pantalón. Hay que bajar al piso y sacar la
el agua en la cubeta. Se te pone fácil y se te abre como lobeta. Pero si tú no te haces, te da la corneta. Te queda corto en el círculo de espera. Rona, donc, on met un chita. Applaudissez Rona, s'il vous plaît. Donc, et que nous gagnons, dernier mouna qui c'est Dalincia Jean-Baptiste. Dalincia Jean-Baptiste, on met un avancé. Ay, no. ¿Qué fue que ella te preguntó a ti? Te dije, ¿quieres todo? Ahora, ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Ella pide todo, yo le voy a todo. Yo le voy a todo, Pero sin paquete. Ella me pide todo, hay que darle todo. Como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y raparle su concón. Para que no te cambie como cambia el pantalón. Hay que bajar al piso, sacar el agua en la cubeta. Que te pones fácil y se te abre como lobeta. Pero si tú no te haces, te da la corneta. Te queda corto en el círculo de espera. Pero sin paquete. Dime, ¿te va chocha? Pero sin paquete. D'accord. Merci Dalincia. C'était le dernier monde nous t'ai gagné. Nous dit merci ensemble avec chaque monde qui te vient assister. Parce que nous après tout le monde qui bien danser. Donc nous avons quitté un commentaire pour nous dire qui est nous avons voté dans tout le monde qui dansait yo. OK mes amours. Donc merci ensemble avec chaque monde qui pral regarder vidéo ça et chaque monde qui a banou un like et qui a quitté un petit commentaire pour nous, ça fait nous plaisir en pile. Et bye. Ella me pide todo, hay que darle todo. Como el majarete cuando suena cochopló. Tienes que darle arroz y